Ini namanya siapa? Buka dulu dong. Nanti saya ingat bukanya masker. Ya, Tobi. Tobi anak ke pertama. Oh, Tobi anak pertama. Kalau lihat dari postur tubuhnya nggak sesuai sih sebenarnya anak pertama. Karena kalau untuk di Bali anak pertama laki-laki dia akan diberi namanya dengan gede. Iya, gede. Bukan maksudnya orangnya sih sebenarnya yang besar ya, bukan fisiknya yang besar, tetapi ada sesuatunya yang besar. Kalau di Bali itu anak laki-laki memang dibantu dengan adik. Kalau di sini semester berapa? Semester 4, ada semester 3, ada semester 2. Kalau saya kebetulan semester 5. Iya, saya semester 5, tapi jurusannya beda. Kalau di sini jurusan apa? Cendera kasih ya. Nah, kalau saya kuliah, kalau paginya saya nggak berkomputer, kalau malamnya saya dihukum. Pintar banget. Jangan ditiru ya.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. 'Cause I've been counting Sama 8 gua kapal salah tadi. Kapal 8 gua tu mah kon anda bintang tu kan. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. Ikaw emang ombak nak kencang kau, nak ikut nak kencang. Ombak nak kencang. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. 'Cause I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see
informasikan baju biru kepada dari rombongan dari informasikan baju biru agar segera naik ke kendaraan karena bertujuan di kampung Tertawa tidak dilakukan. Kembali informasikan. Ini paling agak nih. Legend. Ini legend. Paling legend. Ada tapi dapat air itu dia. Itu dah Nuk. Itu dia. Hujan gitu, akhirnya hujan suka.